sehemu za Akiasaguru Nyansiongo sikimwe sikimu ya Nyansiongo lakini gagatoreria mokogoti ria mokogoti na bekoroka na iga igeria saya iga bantu bamenyeti bange lakini ngwete ng'abantu chinse michi basomete sana iga no nyinchereke rugweta turi konyora muntu twende Dara na inche keroli kiritiga abo yes ini tangia macha abo kisonga ketiron kera abo oh Boy, akambolia kunchira Christmas giatio kereire sawa asaya na bugo sirenchira ligeria stwarule gabado ne skimu ya Nyansiongo you travel with us. You travel with us. Very beautiful scene. Onoga ige meteye ime metere buya niko na Rodney. Niko na jamaa anaitwa Rodney hapa ndio pilot wangu. Kongira ngora. Oni bitiro byonsi bikara kare twasira twagenda muina. Kumbe ngo chimoina twari gochi ono ngorogora twaru. Yes. Sometimes if into nyasa atongete nse wega paka kwa kupinga nyasa ono kwa kumia isi chinde kwa nyora marababa kaine kabisa anta ba geography na ba goto te forest hapo kidogo anta basi mekete mete. Yes, bantu bakorete mixed farming iga bantu babwate chai bantu nichi bantu this side ande naro de chinsi aga iga chikabe chinchira sekete gabo bana bago chitinga sasa ego musacho korogora na roto waro kali nchira kare tumwambia asante bana watu wasirire asante babantu waika wali mutu anechika page wako lodi mtoto itwara kwa kutara mugolia. That is it. Ay. Urigo tachanda gero waka tosa waliva ka ando matoto konyera bali chinyanya echika page echo kisha toka bantu mbatukore tobo tukigaiga skuru ni skuru ya secondary I think tima iti skuru kieye but ni shule nasonga tu yapo kwenye PhD gari yapo kwenye PhD skuru etima iti usinonya rekuru gabu enyapo kwenye secondary tebwatike gita watu wale wasoma wangina mara kwa korega siabo buya. Alafu kuna hapa kitu kimenibamba, kila mtu ako job manze. Kila mtu ako job. Kero montongo ikidiara this time. Kina kege ntekero ngeto rikonyora mauche atri ninchira iga unadiochi na bantu bagwetoma. Na by the way hapa watu ni wengi wako majuu sana. Naenda bana kuruchinse mechimba some taba ibuli bali bagotorie chae basomia bana bono mbabwate gintu bagweto kesikurire mechibune agachire buyaga abakonyora mu mwana naro basomete buyo chire kogororoki omochi. This is good. Yes.
Okay. Yoko nyakwa na gawa kwa Maxi. Aje hujamuona. Taona Maxi. Yoko moligrande nere pilot. Na sana tambi sana. Tutaki kurugaiga. Aiga ngijauri toko genda kujauri. Osio kasa kwa metamayo atwake keroka twake mata sakuru kwa keumbu twakiriga iganya kigati twabubu daraja moja. The destination yaito itakuwa pale Golf House Gusii. So let's go. Safari tamu sana kama hii. Pilot wangu akiwa ni Maxi. Wow. Yetenkora kiaso kama mwana kale ametulia tu tuli. Sijui niseme hai lakini tuende pilot. Akona simu nyingine sasa tuwezi sema hai. Pilot wangu wako chonjo kabisa nikimwambia na take instructions. Akona another call. Rafiki tuanie Christmas ye yo. Okay. Okay, kuna mtu alikuwa anataka kunitafuta.